لۆکداون یان داخستنی شوێنە گشتیەکان و سنووردارکردنی ئازادیەکان لە ئەوروپا هەر بەردەوامە. حکوومەتی ئەڵمانیا بڕیاری داوە بە هەندێک ئاسانکاری زۆر بچووکەوە ئەو سنووردارکردانە بەردەوام بن. ئەمە زۆر شتی لێرە ڕاگرتووە، بەڵام نەیتوانیوە ڕێگە لە بەردەوامبوونی فێربوونی زمانی کوردی بگرێ. هاوکارم زنار شینۆ نیسفیچەری لەسەر مامۆستایەک ئامادە کردووە کە بە خۆبەخش و لە سەرارکی خۆی هەفتانە 16 کاژێر وانەی زمانی کوردی دەڵێتەوە. ئەو تاوەکو ئێستا 450 کەسی فێری کوردێکی پاراو کردووە. با پێکەوە ببینین. لە ئادارە 2019 دادگەها بلندا باژارê Wiesbaden daxwaza dayîk û babekên Kurd red dikin ku dixwastin zarokên wan li dibistanên Almanî waneyeke zimanê Kurdî pê bihête dan. Ji ber ku dadgeh dibêje li herêma Hêsin îmkanên wan nînin mamostayên zimanên Kurdî dabinin. Serbarî wê çendê li tevahiya Almanya gelek kesên ku weke mamostayên zimanên Kurdî xwebexşane yan jî li hinek herêmên din ku rê dihête dan waneyên zimanê dayîkê bêne xwandin îmkan jê ra dihête dan li dibistana ji waneyên zimanê Kurdî bidin. Keleş gencekî Kurdê xelkê Rojavayê Kurdistanê ye. Zêdetirî 4 sala ye. Xwebexşane waneyên zimanê Kurdî didetin. Niha di dema koronayê da ew li mala xwe û di rêya internetê da waneyên online dide zarokan her weza kesên din yên ku dixwazin hînî zimanê Kurdî bibin. Dilovan Devê quncika biçûk ya yek ji ûdeyên mala xwe ew cîhana jî hez dike bû xwe afirandiye. Wane gotina zimanê milletekê bêdewlet û gef li ser heyî. Bi rastî ev projeya hanê 2017 de dest pê kir diriya Komeleya Ronak de û vê dayê karê min berfirehtir bû bi rastî êdî niha yani ez derdora 400 heta 405 xwendekarên min hene çil online çi jî yê li ser erdê. Ava pêşîl vê derê gom xwarina xwedxênê ji bo xwarina me tiştek pêneyê her parastî be ew çi ye navê wê? Carekê min ji we re got. Belavbûna koronayê li cîhanê asûyên nû bi mirovayetiyê afirandin û yek ji wan jî di pirsa fêrkirin û perwerdeyê dabû. Pişî derfeta onlineê êdî niha xwendekarê min li Amerîka hene, li Brîtanyayê hene, li ama tu dikar bêje hemî derên heta ji Rojavayê Kurdistanê yani gelek kes hene li wê derê dixwînin zanîngehê de jî li vê derê astin bilind ji bo ziman bi taybet asta amadekirina mamosteyan û asta sêmîn gelek kes heta ji wê derê jî beşdar dibin ew jî cihê kêfxweşiyê li cem min guhastkarî bin kesê hindir jî bi vim alîkar. Em ji odeya vê derê em werin mitbaxê yan jî pêşgehê. Ziman û edebiyata erebî keleşî li zankuya tişrîn ya Sûrî xwandîne. Lê zimanê Kurdî dunyaya wî dagîr kiriye. Fêrxwazên biçûk bi piranî Kurdin li cem wî. Lê xelkê ji welat û milletên din jî dixwazin fêrî Kurdî bibin hene. Yên mezin hev pir tevlî hevin yani gelek Kurd hene pir rêwan ji xwe Kurdin lê Alman jî beşekî mezin hene Alman. Hem jî sê-çar xwendekarê min Farsî ne yani Farisin yani ew jî tiştekî gelek balkêş e. Caran jê dema derbas dibûn digotin em ji Îranê ne xwendekarên Kurd digotin ha hûn ji Rojhilatê Kurdistanê ne digotin ha em ne Rojhilatê em Îran yani em Farisin yani ew jî hene du kes Türk jî li cem min hene pêşgeh ne cihê em xwarinê jê lê çêdikin hem jî em dikarin gotina Heftê 16 dem ji mêran li ser sê rojan da beşkirî. Keleş xwebexşane waneyên Kurdî dibêje. Ew bi rêzdarî amajeyê dide keda kesên berî wî pirtûkên hînkirina Kurdiyê durist kirine lê wî bixwe jî programên fêrkirinê ji bo zarokan û astên bilindtir jî çêkirine. Carekem min pirtûka navê ajelan amade kir cihê kêfxweşiyê bû li cem zarokan dipêre min dest bi amadekirina ferhenga Kurdiya wê nidar kir bi her du alî yani bi Kurdiya Latînî hem jî bi Kurdiya tîpên Latînî û Kurdiya tîpên Erebî. Wekî din jî min pirtûkek ji bo ev pirtûkhanê ji bo asta amadehî min amade kir û vê dayê min pirtûk gelekî berfireh kir lê min ew neda çapkirine bi rastî lê pirtûkeke PDF ez wê bikartînim ji xwendekarên xwe re. Siruda Kurdî yani teweyî ey raqîb. Ka tê bêje Hesen, ka kerem ke bixwîne Hesen. Cevap mamosta. Ey raqîb her
ما يا قومي كرد زمان ناشكي وداني بتوبي زمان. حسن 12 سالیه نیوا تحمنی وی نها لآلمانیا درباز بویه او یک جفیر خوازن ماموستا کلشیه تيبين كودي ما برنا متخينن ومع عالمين بني بسننجي بخينن قلت شتا ما برنا حيفا وانشا برش بلا وتبدن يكيدن حيفا وانشا برش بلا یک جو پروگرام بزانایی و شارزایی جعالی کلشی و بو قطابی و فرخوازن خودانای اردنیگاری چاند و ویجه دگل موزیکا کردی جبوی گرنگن او دو بیجه دگل زمانی اف بیاوندن جی پیوندی مروان دگل کردستان بهستر دگه زناشینو روداو آلمانیا مامۆستا محەممەد کەلەشتان بینی مامۆستایەکی خۆبەخش هەفتانە 16 کاژێر دەرس دەڵێتەوە بە بۆوانەی کە لێرە لە ئەڵمانیا دانوێ فێری کوردی بن من بەتەما بووم بە کرمانجی لەگەڵت قسە بکەم مامۆستا محەممەد بەڵام بەر لە بەرنامە قسەیەکت پێگوتم بۆ من بەڕاستی سەرنجڕاکێش بوو کە من خۆشم هەوڵ دەدەم ئەوەندەی بکرێ هەروە بکەم بە سۆرانی پرسیار دەکەم بە کرمانجی کە وەڵام دەدرێتەوە زۆر خۆشتر قسە دەکەین تۆ گوتت من کێشەی سۆرانیشم نییە دەتوانم بە چاکی قسە بکەم 16 کاژێر لە هەفتەیەکدا بەخۆ بەخش کاتێکی زۆر زۆرە لە ئەوروپا کاتی کارە چۆن توانیتەوە دابەش بکەی دەست پێکێ من خۆشحاڵم گۆل وێ دەرێمە گەلکس باس بڕاستی ئەو 16 ساعتانە ژ بۆ من حەزکردنەکە ینی بۆ من وەک بەهرەیەکەیە ژ بەرگو ئەز لە کوردی نەرم نەوەکە ئەم بێژم پیشەیەکی ئەز لە کوردی نەرم وەکە حەزکردنەکەی وەک پێدویەکێ گۆ دەوێت و ئەز بکەمش تەبلی گواز مامۆستەی فەرمی مامۆستەی زمانی عەرەبیمە لێ هەر ئەو لە با من وەکە بەهرەیەکێش دەماک و ئەز خوێندەکارێ ئاستا ئامادەهی بووم و مرەکشاند حەتانی ڕۆژە ئیرۆ ئەز هەر مام بە کوردی بە مژول یعنی ئەز هەر هۆگری زمانی کوردی بووم یعنی ئەو مەیاندنا دەسەرێ مندا هەر کوردی بوو ژ بۆ وێژی دەماکۆ 2015 ئەز هاتم ئەڵمانیای پێدویە یان جیڤالەهیەک من دیت کۆ لەوێ دەرێ پێدوی مامۆستەی زمانی عەرەبی تونێک و ئەس کار بکەم تەبلیغ بگو دەرفەتێن کار و کارکردنێ بێتر بوون ژێ لێ پارە پەیداکردن بە عەرەبی بێتر بووژی لێ من هەر هەوڵدا دەست پێکێک و ئەز زمانی خۆی ئەڵمانی پێشخم و حتا ئاستا سێئانسی لە ئەڵمانی جەردێژن سێئانس ینی جایەک یعنی ڕاستە من بداوی کرد و هەر دبەرە 2017 دگەل کۆمەلەیە ڕۆناک و وێدا کۆمەلەیە هێوی و نەها کوردیشی دیاسپۆرا هەر بیەکودرە بە هەورە بوونە ئالیکار ئانکۆ مامۆستە دەستگەین کوردی و ماڵباتێن کورد و مەگەلە گاوێن خوردوی ئالی دابێتن ژ بۆ وێژی ئەو 16 ساعت جارانژێ بێترنجیش بۆ من جێ بەختەوەری 450 کەس فێری کوردی بوون لای بەڕێزت ئەو 450 کەسە چەندیان کورد نین کە فێر بوون بڕاستی نها هەژمارژی چوەک مەگوتیژ 400 حتا 405 دوێنا بەرێدەنە پڕێوان کوردن لێ بەشەکە ژوانجی ئەڵمان هەنە دوسێ کەس تورکن دوسێ کەس ئێرانینە تورکن ینی نە کوردن جارناژێ تشتم بالکێش چێ دبن وەک مگوت هەم ئەڵمانجی بەشەکە باش دناوان هەنە هەژمارەکە باش هەیەش بۆژی جارناژێ تشتن سەرنج یان تشتن بالکێش دناوا کۆرز چێ دبن دەما گوێک بێژێ ئەز ئیرانیمە ئەو کەسێن کورد یان کوردی ئاخێف دەبێژن تو نەیە ئیرانیە توش ڕۆژهڵاتی کوردستانی دەبێژن ناجی ئیرانێمە ینی ئەو ئیرانیە ینی فارسە ینی لێ تشتێک گەلک بالکێشە میناک بەهار هەیە لە دریا ئۆنلاینێرە تەبمەد بەژ ژنێم سال تەمەد بە و تشتێک گەلک بالکێشە بڕاستی ئەو هەژمارەکە کەسن نەکوردجی یان دخوازن خۆ فێری کوردی بکەن و چاند دریا زمانڕە چاند ئەوانەی کە کورد نین بۆچی دانەوێت فێری کوردی ببن بۆ نمونە تورکێک یا زانیومە ئەڵمانی شەیە کە کوردێکی زۆر جوان لەسەر قسە دەکاوەنیان دوای گەلک ڕاستە یان یولیانە هەیە بێری هەیە گەلک کەسن دەهێنە
ئۆڵغیکێ و هایکی و کەسین گولون بۆچی دەیانەوێت فێر بن؟ براستی من ئەو تجاری من ئەو پرسا کەسایەتی نەکردە لێ ئەس دنارم حەسکردنێک هەیە ژ کوردارە ژ دۆزا کوردیرە ژ بندستیە کوردارە ینی لگۆری کۆ تێکلین گۆ ئەس بۆوان ڕەتکەم هەر ئەوەن ینی دریا هەواڵتیە گەلە کەس ji bo hevaltiya digel Kurda de yanî gelek kes ji wan hene alîkariya malbatên Kurd kirine yan jî di beşê em bêjin civaknasiyê de kar dikin hinî kes ji wan jî weke mirov dixwazin Kurdan nas bikin çanda Kurdî nas bikin lê her cem Almana çandeka wisa heye yanî naskirina mirovekî bi zimanî wî ye yanî ne tu Almanî pêr bi axive tu nas bikena lê cem wan em hişmendiyeke wisa heye ku dema ku ew bi yekî Kurd nas bike divê ku destpêkê zimanî wî nas bike dûr çanda wî nas bike kultura wî nas bike heta ku wî mirovî sedî sed nas bike. Dizanim zor programî xwendin heye yê Kurdî li betaybetî bi Kirmancî بەڵام گوتت کێشەیەکەیە پێش بەرنامە گوتت زۆر پێم گرنگە باسی بکەین کێشەکە چییە؟ کێشەکە ئەوە کۆ هاد ژیانە ڕۆژانەت هەردەم ئەم بێژن دەستگەهێن کوردی پارتیên کوردی ئەم کەسێن زانەت ناوا کووردا دە هەر ئەم بێژن گازن و گازنجا ji xelkê normal dikin nayên zimanê Kurdî dinarîna min de ez gelekî berûva ji vê yekê dinarim ew sedemeke ku çima divê ku em vê rengî lê binarin çima malbatên Kurd zarokê xwe nakin zimanê Kurdî bêguman sedema em bêjin bi salan dagirkerî û pişaftina bi sala ye lê ticarî Almanya bi fermî derfet heye li zor wîlayet derfet heye rast dîsat lê ticarî ew rewşenbîrên Kurd yan jî ronakbîrên Kurd û dezgehên Kurdî û partiyên Kurdî rokê ji xwe nepirsîne ku kal Almanya çi alav û materyalên fêrbûnê hene yani em çawa dikarîbin zimanê Kurdî bi nifşên gonûl Almanya çêdibin em çawa dikarîbin zimanê Kurdî wan şêrî bikin yani dema ku ez ji xelkê bêjim wer fêrî zimanê Kurdî bin kanî mamosteyên me wê bi çirekî wan kesan fêrî zimanê Kurdî bikin yani her dinarîna me dikêşe nel gel xelkê ye ji ber ku pirên Kurda bi zimanê xwe diaxivin dibigo niha bi sedemên dagirkeriyê û pişaftina bi sala gelek kes êdî bi zimanê xwe naaxivin lê her dibêjin em Kurdin ew kesana an ku ew kes hene dixwaze fêrî Kurdî be lê hemberî wê dezgeh û em bêjin hemî partiyên Kurdî çi ji bo wan kesakirine got zimanê Kurdî bo wan şêrî bikin lê basman kir gotit programekî rekûpêk niye bo nimûne li polî yekê dest pê bikey tawaku digeyte zanko bo nimûne lêre qonax bi qonax Kurdeket baş bikey قد تنه دو سال دختوانه بخوێنیوە دوای تاو هیچ نامێنێت ڕاستە نها هەنێک پرتوک هاتنە چێکردن بتایبەت ئەس هەردەم گازنش کێتکم یعنی ئەس گازنش خۆشیت کەم دەست پێکێ و ئەم بێژنش کەسێن گۆ کەڤن لەوێ دەرێنە یعنی لەڤەر پرتوکە هاتیە چێکردن دەستگەهێکی پرتوکە لێ پرتوکێ من هەمی نەبرێک و پێکن و هەمی پرتوکێن پڕێن پرتوکێ گۆ هاتنە چێکردن ئەو پرتوکێن گۆ لە مالێت کارن بە زارۆکان ببن ئالیکار ئان ئەو پرتوکانێ نە پرتوکێن دبستانی نە ناوە قوتابخانەیە دە ئەو پرتوکانە بێنە فێرکردن زارۆکێکی تەمەەن 6 ساڵی هەگەر ئەم بێژن بە ئەوەیەکی فەرمی دەرباسی ناوە زمانی کوردی بە حتانی 18 ساڵیا خۆ دکاری بە فێری کوردی بە ئەوەیەکی ڕێک و پێک هەگەر نەحەمی بەشن فێربوونێ بە بکێمانی زمانی کوردی وێژەیە کوردی دیرۆکە کوردی ئەرنیگاریە کوردی ئە پرتوکانە بێنە ئامادەکردن لێ مخابن حتا نەها تو کارێن ولۆ نەهاتنکردن و گازنە هەری مەزن دنارینامەد ئەوە کانین مامۆستێن me kanîn alav û materyalên me got em dikarîbin zimanê Kurdî bi awayekî rêk û pêk bi xelkê û zarokan şîrî bikin. Mamosta Mihemed Keleş to ta çendî dîke be temaya hefteyê 16 saet 16 kajir bebê beramber xwe bexş wane be qutabî Kurd bilewa. Bi rastiyok min got ji bo min cihê hezê yanî vîneke pir mezin handaneke pir mezin bê ku carna jê ez heşt dem ji mêra ser hevdû jî didim mînak roja yekşemê ewlce min heye heşt dem ji mêr ser hevdûne gelek kes şagirtên mînan xwendekar pirsin bêjim ma tinaweste dinarîna min de ew handanek heye hezkirinek li ba min heye ez li zimanê Kurdî tijarî narim weke pîşe ez lê dinarim weke behreyekê bo min weke pêdiviyekê bo min bi hezkirin ez wêyekê pêşkêş dikim û ez her wisa berdewam bim jî ez hêvîdarim zor spas dikim Mamosta Mihemed Keleş خەڵکی گوندەوارن عامودێ گوندێ زۆبەحیێ گوندی زۆبەحیێ کوردی هەم سۆرانی هەم کرماندی زۆر بە باشی دەزانێ و لەسەر ئەرکی خۆشت هەفتانە 16 کاژێر وانە بە خەڵک دەڵێەوە بۆی فێری کوردی من زۆر سپاس دەکەم